edi ebase uko eye La Liga ni ma wom edi ba bedomo ana afo uko eye iterance ya nkomo enso ebae enum enso league centers ha wom de kodan eye UEFA se wom pese mo bom matches ni bi awo amanone na uko eye La Liga dia La Liga fo edi ko eye se baso na game enum so beba so no wom tese wom be kwa kobo no amanone but edi nka no maminsa se from eye Syria Syria enum eye AC Milan wom game mini komu ebebo reporter men seka ya se game na yeso mbakwa akobo no Australia no amanebo abasa omanya aja tumsa sisi no oma granted Terence Rafon say we metime akwa akobo mu game no enso e Australia reporter men say kan say yasi clubs no anya record 12 million euros in total and no compensation na clubs no enso ebenya bera diamete say yasi AC Milan and ebenya skadum kasepa essence we me no mu bon home anka say San Siro and no bo sa game ti say akoba so ma mo game no San Siro no me dey confirm anso dia yasi sika we benya fi sa game no Terence Syria for no I say AC Milan and so benya kase achen ko mo boboko no anum reporter mesaka e wodumade so na no pay me kache e diama na enya no kwa ne dia UEFA and so agitumo wo buta so match Barcelona game and so omebebo no America no and so omadia to one say ya kato say hard work e ho ana game no so ebeba so anum and so game Barcelona wo mo and so ne via we so ebebo reporter ya saka say sa game no so ebetime Barcelona team ani reporter etoja awodumade so na no no yakete dia na eno na manebo mensaka esa yase uko Spain dia kwabena yase asam na high court yase sports for no header anti the high sports council ata say enum awo Spain wo mo dia asam na kwakotum say wo mo ntiase ma La Liga for ma kwanya na via game na esa nka mo pon wo Spain no wo mo kobo no America wo mo ne Barca esa say in fact womo jurisdictions no womo biti niama enkaka yesi team womo dim tintima ye pa no aye Madrid boboko no yesi Madrid Francis agebe pa de womo ntiase womo kokobo game no enso eho yesi aban no edi nkoma he se womo so ane La Liga for no ebedi nkoma na fe La Liga for no so metime defend oyin no mo opinion legal matters no womo de tutu nsani ani na tase ama mo kwan so womo nkobo dia ane aban sa de akwabena aban no mini hweka se match no benya akwakobo no America but ankobaka kwa mensaka say we adem no din padia game ni de kwabena Barcelona for no ebeko akwakonya abono ho na no so atimi abo abeda amdeka kwa mensaka say uko Spain yase there say clubs no the Spanish players union no yase nkofona bitiomo wo msi we dia asem in fact La Liga for for mo ko ho esa say nanka say ba mo pana La Liga for wo mai dia for mo ko wo muni mu ho he wo mtia ne say wo mani UEFA akwa say ma UEFA anso the communicate nya dia ba no ade ha adwene ye pe no reporter and so eba wodumade so na anoda wo ko UEFA Alexander Sefrino no ana ya president in Kobakakra FFP na katim ade aba no anda ye gogo bisa zo pay de ade ko wo abenya ba so no cheso ampa wo manya aja tumesa say mobeka last be 2 weeks ana say comment de ana mbeka cho say UEFA wo meet na wo mo ekoye no wo mo ye say asam no wo metena so ye na fe mo di nkoma no ma he say ebia bibi we tira eni kwa so mo gituma na fe so metima he beda atranse ba reporter men seka so mo cheso bibi aye okay and he said o manya jetum say sa matches no ye bekwa kobo no no ye reporter efi Alexander Sefrin so no akati edi eba man koba kakra men seka ye so pay na chese anya president enso no enfanto enya de say di o ye na bia enso beba dan chan koma bia entano so koba kakra etodwa wodumade so na na pe no make check kakra edi ama edumade so na ma men ko na fe men ko Madrid na men koba kakra another mba be catch us Madrid the players no do na paper ama me the Chelsea de eba kwabna woko I Madrid da say they sit Dani Carvajal ya say ono ne de ya mazes hinchu ya no ana bantere nya na October yi na ne ho betimi ato no afa Antonio Rudiger reporter men saka say the pen hamstring wono so dem bia December ana bia bantere betimi ababak ana Trent Alexander-Arnold so no ya say the pen bia October yi ana no so betimi ababak ni dia so ye hamstring injury ana afa bantere de Fernando Mande one day ya say a type problem ana bantere nya ni dia ya say very soon better
as I say, maybe 2 days and I say 3 days now. I don't know just say yes, and your confirmation channel, free Madrid, and the Eba, I would media so now no make a check a crack at the amount of media so, and Mamma come on says Casado, where Chelsea play and come back a crack. Abusia Mensa Akanya, yes, a Cabana, she shall over Premier League this season about a player interception. I'm a tackles her. Abrantano, I am Makumakum, 46, who can in Aboma. 46, you see, 48 air tackles, and after interception, Maku 18, and you see Premier League in more, Godonam LED, about a player be pon home de Padia, and your FIFA Moses Casado, and your man come at the Brantano, and command mate from AFC Bournemouth. One more chance, Ghana anybody, Daddy and transfer menu, one more Diamond carry or Manchester clubs in the at so some menu board number, and then I know Dia Obo Brace in Yadi, Yasi Team Saudi AUMT, Serbia January. We met me about the Brantano. Kwabra so your team now £100 million and to win 10 years is here and transfer menu. Nebo pay £100 million and to team Bibako not so £100 million there. Not why I was on transfer menu now they so Benano and not winning Sarasana and now for Liverpool Bokono. We win at us so win your Branta din at the transfer menu Monsono a bit to me a pay panel. I am Kobaka transfer at Tota. I would to media so now pay me catch it at the Amawan shall we do now so. Na mamenko action quinto na mending kobaka kwana wamaja manabo adibasa nani na mfram sa branta di din atim ay killing Mbappe lo 10 yasu pra bera ankoma mensaka ese ay knock anya de se eye pra anya de se be ma branta sit back bia anti nanka yasi wamudin kobasa manded ebeka che the ya can say the Alale Blues say the final side to say ni kwan say wamu so branta sense we pra beta ankoma mensaka ese enya pra bia hard into no the final team we met me a so banter the daddy killing Mbappe lo 10 I know yankoba kakran so total e wo dwuma so make a check akra at the amount ensure your number one account radio station makato say so no live our YouTube and to call YouTube and ensure TV na we do comment na bana yakin kan dia ma fe multi TV decoder no so no and also ensure TV na also wanya so ni bia he kama Matthew Alama no ba ka bi na oye dwuma ade ma Barcelona Boboko no and now reporter Mensaka as answer Oko Alatikwa wamo answer sporting dawata ano je adwuma na sisia no woye adwuma no adi ama Arsenal Boboko no reporter Mensaka as sisia no yase Matthew Alamane wono na ekwakoye sporting dawata adi ama Atletico Madrid ma adwuma so kama adi ama moment no ani am the time Mensaka e wadwuma de so na no pe make check akra adi ama e wadwuma de so no mamenko former Madrid o legend I Tony Kusu akate na meni kobaka kwana opeyina kasa also recently Barcelona elusu matters na anona wase watena se Barcelona team ni din wa hu baby am 6 na also our Barca team no wase se Barca sia kan a Barca abo game fi aye on the 75th minute akọ aye so 15 minutes time sir referee bell blasting na ben say game ni yamfa mre na wie no wo ba na Barcelona team no mabre wo mo ball na niam ko e amfa mo na another Tony Cruz yanka emo bi anta say anu ni ade wa hu say Barcelona for anta na tese fatigue no asset in na say to say ade be ha Barcelona bobo no eyie pa enom Barcelona style was say ne wa identify as Barcelona for ehnie na anu na odi tuja say Barca say de na ekosu nyina no in fact say Barca belusu na enya fatigue na egina abia 2-3 players eso was number 1 na Branta the team the Pedri number 2 Lamine Yamal number 3 Rafinha was this players me say we no kwabna so mu prape na Barcelona team no so omunima na Barcelona team no so mu sia kan so na say wo mu so ebra na Barcelona team no was a quick example betimi I say Barcelona and Inter game o mu last season UEFA Champions League no was him anu bi na yesia ma Barcelona enso etimi film na no the Barcelona game o mu lusu ye no was the same thing na tell say Barcelona was so petima wo mu boy fe pa no mo system no enso ye very attractive wo mu boy na ayefe Europe was so man ni kan and the NBA Barca beto so mienum we asa fe na nyina wo so mo boy na the kama system no kama pa better dia emo Barcelona sa players bi a so mo na ekura Barcelona so man sia kan na Barca no sa Barca ansisa amfisa de no dia and yes ba the Champions League kwa na wutumi atitle we bet
bet na saa 3 players way wetimi yimu mienu every game akwabena was we team ya betimi win against Barcelona and anso Tony Cruz nkoba kakra Tony Eddie Eba ewo dwumade so na no pay ya katere Eddie Ema na mamenko German Bundesliga na menko din nkoba kakra na Harry Kane anso din nkoba kakra Adeba once eba no goals se ani ntina na dia enema ya kama ewo no ewo Germany na ana case yan kama obi anta se sisi ani dwumade ni nyina na manfo ebisa se tambe na obeba England wasanka tam obi kan ekọ Germany ni dia na bia na ewo Musa Dante koma bia na ne nkente wansa Dante wa Germany na oba back to England better wabo 2-3 seasons ekọ idea kwabna wase na adwene eya asesa ana afeso pena opresa ebia obaba back to Premier League no amese so enso atikaka na ubebisa se ebia Premier League no basa ba na so ma watin pempe de oni anu ye ebia adema na emom no onkoka se never se ebia on my back emom no de obetimi aka ye se pempe ubisa na pa se wotena Germany no kwabna wasi very high esan se Bayern boboko no kwa niam nyina ayo okay adema ne goals ni se niam eba kaka comment no baso Bayern team there or person otna eho eche and you be santi ayasa no be counter the sense na dia ma Bayern na almost in pepe ka say dia Bayern alpha counter the sense situation bia nya fama but I come so me the bar and the possibility say obe so be twen na no anso no e be come na fe why test no e dia ma Bayern no bobo kuna no e ya man ball was sign adida and you be sanse Ballon d'Or yi amanfo e pene dia pa na wo wunya Ballon d'Or na wo be je na no so why not player be na empa Ballon d'Or wenya obeji na mum na dia waji tumi ye pass club level no wenya as a team number the trophy kwabena say as a team kwa no moji trophy na individually no say ope Ballon d'Or kwabena say nya den enti on there ade ope ye pass woni Bayern UEFA Champions League on bete na feso bia England wo mo enso ade World Cup e ba sa dia na tase ono Harry Kane no e bia Ballon d'Or won say seven no kwa no ni be ye ni gi no e be yi se enso ade amana no e ko ba kakwa so abanta na di tuta e wo duma de so na no pay no ya ka check akram adi ama na Rodrigo Goes aya me patron player o sia kan adi ama mante de name no e Brazil ne ba na abante we since was journey aya madi boboko no nanka ai slota abaso de na konya bi pa Xabi Alonso ba we no ene man said an koyen fama beta abante de confirmation bi apa was Xabi Alonso ba na ofredo ene ne kasema o katen se wonya ne pa dia opese obo benkum so ho e ma the team no ade ema no emom no obehia in a certain positions and it's about the budget to media and your position wonom serving fees about the betimi abedu ha obekola about no opon na fe wetima ye adwuma no kama ade ama madu bobo kodo kwabna bantent say head coach kan wan pupidity o kata say edu benkum no de no bebo ni problem afe other positions no so odene beba oni problem ka antim o say ebe ya ade a ekoso ewo madu de bia the powder na answer that answer was so a quote inti quote can some so respect quote no after no so obabo 20 minutes so obabo 90 minutes kwabna was it the full 100% ana aya otadebo so obabo even 5 minutes kwa was him yina kuma mu nyina no wasi akan e de amama de bobo kono enti no ya de a wonim ne ye pa enti ana ya de Rodrigo Goes adi tuja ana ya bisa na de aye no wo be firi Madrid ana so betina wo so otena Madrid asa Madrid nka se omo ton no ana so omo penan de anya de se bi ono e wa dwen sakra bia o Madrid tim no obaso otena Madrid na fe obo Madrid bobo kono e ma Madrid enso adin kuwa anum reporter Rodrigo adi eba ewo adwuma de so na no pe no ye de honkoma kakra enso adi edamwo na me pato penyan ni din adi Robert fit Gerard Ellie kwabna openyi we no ebre bi etom na ye ka players o minim bobo ye pa wodi muntintima ye pa kwabna ye so ko Jamaica wono na wire record o ye the first ever footballer after the Jamaica Echo World Cup na also first World Cup goal adama Jamaica man no wono no ansa no wakwanya so osiakan adi ema Jamaica ano no wakwanya se osiakan anso de ma England ba otusu sa obesiakan adi ema Jamaica 1998 aya France World Cup ba zo kwabna so
so mo kwa one game pen omutimi wini yo na sa wen game no France for chomo na ne omo power bra na chese anya asam ketwa enti eba ne ball no ball pa de opayi we di mintintima ye pa na eno no opayi si yanka mo bia nta se wo twa Enzo Maresca ye pa na Enzo Maresca ade na wo ye na esa man for feel say Enzo Maresca anya hwe beda won de obaka mo bia ta se Enzo Maresca ye adwuma pa baby a Chelsea eduno see ye credit to opayi no na ye de abasbo de edema na wo say in terms of say smartness no opayi no very smart and technically oni madwuma ni ye pa kwanya wafa so ama Chelsea esi aya adwuma na wati aya Liverpool eka ni two place amasa adwuma no ye na wasuri pa waso hwemi din kwade a kwanya Pep Jankin Club afa so building aya Liverpool no was the same thing openya ni Jadon Enzo Maresca enso aya ntise Enzo etimi na Chelsea be 2-3 years enso ko 4 years akwabna Chelsea bobo ko na be similar to adwuma na Jankin Club enso ebe adima Liverpool no ani openya ni din enso adi aya Robbie Ellie adi eba ewodwuma de so na no pe no yade hon koma kakra enso adi ada reporter menseka ese omusi se no ukọ La Liga team eye favor se obaji La Liga tat ne de sene na so no wo mo enso adi breakdown enso aba na omo tese Madrid ewo 51% obetimi adi La Liga no na fe Barcelona ababenya 42% so betimi ate ana afe obetwa Villarreal ne de ne 4% Atletico Madrid and Athletic Club Bilbao Madrid ade no 3% ana Bilbao de no 1% say ono anso betimi ate La Liga no ade asini na so ntia no ade etodwa La Liga no no pe no meka check akwa de ma Lamine Yamal reporter mensaka say yasa brante ni plan no kwabna very possible say be El Clasico no na wababa beda yasi Barca for herself bia obeba back kra eso medi kan test no na ombe test no gelu na game ombe no again joru na no metima test no no ma say Abrante na fully fit ansana El Clasico no wetimasi akan de ma Barca eye bobo ko ne nkoma kakra menseka e wadwuma de so na no pe ne me pete enso adi ama wadwuma de so anti nkoma kakra ne na me yakwa nim kakra na yenya adwuma e wo City ukwa City a yasi John Stones de temie John Stones say last year no kwabra so decided say ko be retire from football esa say na ne ma nyamfa ma no kra waso prane ade beti obobo ayi so 2 matches pe na wapra wo twem kra de last season kra de be 11 Premier League matches pe ana ono so boy was say ade ha adwene ye pa enti at a point in time no decided say football no kra de no nyan ne bo na on retire at the age of 31 on retire nya he esa say football in said am no e plano ha adwene ye pa enti ano ye reporter John Stones Manchester City player adi eba ewo dwumadi so na no pe no make check akra so adi dabo na Limitias akasa wonum player of Liverpool enei wosi kan adi ma Bayern Munich boboko no na wose time no ne Hurricane na ebo Premier League no nim sa banter the ball no nim ni body abeta kwabna wose okọ Bayern on ne akoda ne ye training no wusi dabi sa Hurricane no ball no nim ni ball too much wose o he trading grounds ha adi abante ne ye in Monday was what to me Jumana Bas Center ebeji ball no de call goals ni say or boy what me ba be do a defense or eba be defend afa ball e de kokabna was na ni agye pass ne nkwanam no woni abanta de dinari Hurricane and so sia kan won says abanta no woni ball ni boye pa anum ayen koba kakwa so Livisias ade tutwa e wodumade so na no pe no ye ka check akra e de dana reporter me saka so panya de de Matias Ameda Savia woman coach na wate Barca born 4-1 no babna sa dressing room talks na bawo na yase enkoma opeyine ade ne players no enso have ye ne yeso akato say 10 years ne woman timi say Barcelona da enti say one person sa game no mo bono mo approach ne here pa dia Barca game no say omo approach ne say yem motivation na de mo say Barca team na won ne bono 10 years won say no enti say no faji di say no na nya talkability
na ɛmo team no ɔsa apply the crown no adi ɛmo team no nti wɔsi ani yɛ de ɔka players no ana ɔka kyerɛ ɔmo sɛ we no sɛ mobɔ with pride ɛno sɛ no ɛyɛ all out ana tɛ sɛ mobɔ with heart ana mobɔ game no na sɛ mobɔ with heart nso de akwabena ɛno ɛbɔ a mobɛnya balls mobɛyɛ mɛma na tɛ sɛ motumi gyina bra no mogyina bra na sɛ moyɛ mɛma wi akwabena rivals de ani baabi a woyɛ bɛma rival ne hɔ na adeɛ no a wokɔ akɔbɔ ho rival na nkasa wɔ gyidie so bɛtumi atua fa no so a wɔsɛ no ɛne talks a wɔne ɛne players ne nso have ɛno na ɛbɔ ayɛ ɛma tɛ sɛ team no nso no ɛtumi win against ɛyɛ Barcelona nkɔmɛ kakra ɛtɔ twa ɛwɔ dwumadie so ne na mepatɔ Sevilla wɔn nso ball game ni wie no yɛsɛ Barcelona ba no sɛ ɔmɛyɛ meeting o yɛsɛ Barcelona bɛyɛ meeting na yɛsɛ meeting ɛkɔ so na yɛ Deco ana Juan Laporta na Hans Flick yɛsɛ ɔmo wie meeting ɔmo so da bibie de hɔ ɛgya bi ansɔ baabi ɛnte din ɛkyerɛ din bibie de hɔ problem bi a ɛnso ni hɔ nti no ɛnya de sɛ ɛhaw bi a hɔ pɛn no ɔmo ma ne nyɛ na adwuma panic bi ni hɔ na kwabena Marco van Basten ana ɔse sisia no football na ɛyɛ comedy ɔse wɔn nkyɛn sɛ football nyɛ comedy show kwabena wɔ hɔ so yɛn kɔnkɔ yɛ comedy ni wɔ ha ɔpɛn sɛ asɛm nyinaa sɛ dabe na football do sɛ ayi matches anka sɛ yɛbɔ wɔ Jerry Dixon no ɛso dabi match La Liga match yɛse sisia deɛ de kɔ America wokɔ ɛyɛ Serie A match yɛse yɛde kɔ Australia na yɛkɔ akɔ stage no hɔ kwabena wɔse yɛn kama football for the nkyɛn sɛ football ɛnyɛ comedy na wakɔ baabi akɔ stage hɔ ɛne yɛ reporter ɛba deɛ mede wie paa no ayɛ Philip Lam legendary Bayern wɔpɛyi no ɛso akasa the German superstar ɛse yɛnka ma obi ankyɛ sɛ Vision Company adwuma no a ɔyɛ di ama Bayern kwabena ɔsɛ wɔ soro yie paa na wɔyɛ coach sɛ asa amanfoɔ fɔm adwene ɛmfa nkɔ no so bɛtɛ adwuma no ɔyɛ di ma Bayern no ɛwɔ soro yie paa ɔsɛ ɔde calmness ɛde aba Bayern tim na nka Bayern no bɛte ana wei sei ɛgya so ɔha ɛgya so mpɛmfoɔ no keka ɔmu tiri bom bɛda ɔsɛ coaches akɛsefoɔ pii aba ɛwɔ Bayern bɛta calmness amada kɔpem sɛ Vision Company ɛnso ɛba Bayern sisi ade Bayern yɛ din ɛkama sɛ mpɛmfoɔ no asɛ obiara adwene ɛnso ɛkɔ bɛnkro mu nti adwuma no Vision Company ayɛ no ɛsɛ yɛbɔ no aba so ɛno ɛnkɔmɛ kakra nso a Philip Lam ɛde ɛba ɛwɔ dwumadie so wei so ne yɛgyina na afei nkurɔfoɔ ama nso nsɛm no nyinaa no yɛtumi ɛde ɛsɛ ayɛ nhyira yɛ number one akan radio station de asantema nyinaa ɛnso ɛde atum nti no make us a wokɔ osu sei a Nathaniel Kwe wo ɛne wo bosses ma wo sɛ message no wa ha ata sɛ mo aso de agum den nti no ɛnya asɛm koto akra ma yɛntia wo ne wo bosses ni na kwabena de ayɛ de sɛ Black Stars nkɔmɔ ne ade nti no me sɛ da nkopi ma me amfansi of course you be din nkɔmɔ but UEFA de on my ye and then per se discuss it before cry about the Black Stars nkɔmɔ. Oh, okay. Consequences no be saying are they not setting a bad precedent because I agree with UEFA almost no more can say look almost be bien no chichire almost untimi for league in ko baby I agree but are we not setting a bad precedent? Alexander Sefrin say any bad this is a simple question and Besa Yala and FIFA man for the bar yeah discuss no kakra azania ko Black Stars in 7 so far preparation towards Nyamiya China 4 p.m. game but China no anya Black Stars and Kwana ebo your group no be ababo